mun sang sanga tanga INP mizo chadal ngai thatu zong zong te in zain ni thar chi bai kan bu ka cheu dam tak le hlim tak inum kan gai sei me ni som ni le pasari zirtop ni ania ton tum chu Myanmar lam chanchin nimin lama chanchin langsar zual kan mu thei ang le thuko chang kem kan soyanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia zun thla hi Myanmar ma chuan sikul hon tran hun ania kumkalta zun thla khan terrorist council lam chuan sikul honan tuma boina asausan chhotak zela wangin ti ngai na awm talo khania naktuk naktip mai khi sikul hon hun ani don tamaya Myanmar mi pui nol pui hian engril rungen putta kangle ngai dan in anglo tak tak pahnia oma then kha chuan covid le ko pawanga kumhni lai an fa te sikul kal thei to lo chu thil ni thei to lowanga yin sipai council opna hnuaya po zirna le hrisel na hi chu ngai tha thei ani lo hrim hrim ti in an fa te sikul kal tir mai an du to a midang chuan kan tia kan ti ta vek vek atop thleng rakin le an ti ve thunga ngai dan pani hi adik ve ve theya adik lo ve ve thei bok chin state khopui rang ranga po mundang ang bokin sipai council chuan sikul hong turin ain buat sai meka mindat lama chuan chutianga sipai council opna hnuaya an fa te zirna kalpui lo turin le an mani civil government in zirna kalpui hnuaya an fa te da zok turin an campaign meka ni mindat khopuya phei hi chuan terrorist lam hian ral thuam lian ka mai an la ol sam hle le ngala chutiang kara fa te da po chu aden ve bok e mani mindat civil government laminan soidan chuan tuna hian thingtlang khoza le somthum le paruk zeta zirna sikul hon antuma sipai council hnuaya thok zirtir tu te reng reng chu ram le nam phat san tu anga ngai an niang antia an fak om khop mai ha kha khopui te falam le chin mi te khopui rang rang hian an tluk lo deuh ni na lang chin state chimlam paletwa township huam chunga abong ta khua le khawe kho che vela me ni somni le paruk nimin chomadar som vela tangkhan Arakan army AA nam sipai te le terrorist council sipai te anin kap le AA te hian rakhain ram chung baka chin state chimlam hi anin tiram riau ni na langa hei hi mana kan soito federal democracy nuwa buai na tur kan ti khani paletwa khopuya tangin khamaya zani le somret le pakua na sipai ten ral thuam lenin an ka pui ne soi ani bok Sakain region Salinchi township me ni somni le paruk nimintu khan terroristen bazar an hala in phennana an man mi pahni an that bok Salinchi township mung ywa le yinma pin inkar kong puidung om wadan khwa ania nimintu dar sari vel khan an halani hetiang hal tu te hi ong chanta khwa om sipai te ni nan soya hinma pin chhualama than ro chi khwa in then khat an hal nuin Salinchi township lama kal le in gongto kholu na hotel pakhat an hal le a ti chuan kong puidunga om dongto khomi pali manin chungzinga pakhat chu kankung khua atanga tlak lam lahla dewa an thata an khothan molan thlenin pakhat dang an kap hlum le bok me ni somni le pangazan khan Sakain region kalemiu khopuya silai le ral thuam ri anna sale hle nia soi ani boka tong phila tlanga tanga ka terrorist teral thuam lian chuan tahan venga chen na in pakhata deng chia a civil mi pakhatin hliam atur ni nan soi Sakain region yi u township piuso tri member mi pali chu civil thuam pa nga ya in thuamin pungnaka khua an luta ma se PDF laminan lo chin chia to aniang me ni somni le paruk nimin khan sniperin an ka pa pahni an kap hluma pahni dangero an tlan bo man ni in yi sa chu township PDF tenan soyani Sakain region chong u township lam hi nimin khan an che thaviau ni na lang sipai som sari chuang an suat thei ni nan soitlat mai an township chhuah lam min mu lam panakal terrorist sipai motor pathum an bomna sipai som panga an thi ni in Farmers Revolution Force FRF tenan soya Myong Township Revolutionary Army Black Eagle Defense Force le Germany MMU tene na tang kopan ni nimintuk dariat vel khan chong u le min mu inkar kong puya sipai motor lian pahni heng pol ho vek hian an bom le boka sipai somni le pakua chu an thi chiang nge ni nan soya
bompo som pathum layan mangve bokani tin nimin tu khan sipai som nga vel chong u atanga Mandalay kalna kong puidunga bom thian pan kalayen na ji kan le ngajan kho inkara chong u PDF that battalion tenan lo bom le a chuta po chuan sipai som ni le pakwa an thi le a midang som pan in hliam an tur ne nan soibok an che that per tum ani hial ri mai ome Makui region Myong Township Maini somni le panga nimin pi atlai lam khan terrorist sipai duty mek te chu mian PDF tenan kap to boka sipai paruk ayatlem lawan thi ni nan soyani Makui region kanko khopuya mitta leibula terrorist council check chu Maini somni le paruk nimin tuk dar sari le chan vevel khan PDF ten ro ni nan kapa sipai pani an thia medang pakwa in hliam an tur ni in hyper UAV force tenan soi Mandalay Patingchi Township Mandalay le pin uluin inkar kong puidunga Maini somni le pangatuk dariat vel khan ong pin le police station o om thin police bell ni tingtun zo anti chu tu ti hriat lo mi pani nan kap hlum ni in police lam chan chin thretu tenan soi Maini somni le pali po khan Mandalay region Mataya Township terrorist council sipai tele PDF te tumlizet anin kap to boka terrorist lam sipai som pathuman thi ni in Mandalay PDF tenan soi bokani sangni le somni le pakhat February ni khata sipain thuni na ponglak daudala kongzo masaber tu te zinga mantok masaber ho chung zinga mi pali te chu Maini somni le panga nimin pia khan tan inatang turin sipai council chuan an chung thu an rel sakta a yadana pong University Student Union thruai tu lo ni thin to kumin nge kun le midang pathum chu kum khat le thako chung tang turin an ti ni in yadana pong University Student Union te chuan an soi anni pali hi thuni na pongla ka ni atanga ni li na February ni li khan Mandalay Khopuya Medical University ma a Dr. Tiza San tenen demonstration an nei masaberani Rengun khopui Ensing Township ong san venga taxi driver pakhat kumiu anti chu terrorist council police somni velin man tumin Maini somni le pali chonhudar ni vel khan an vakal chila ama an man thei tak lo awangin anu puima jin mu phiu le afapa kum sommi mong thet bongzani te an man ta jok ni in an then ten an soi Rengun khopui Mengala Tongyong Township lama po Maini somni le panga zantar ko pel khan silai le bomri hriat tur le a thi an omem ti ero an chiang hlei thei ri lovani sian nam hlom jing nam lian ber dot tu niangai pau nam hi sang ni le pariat kuma sipain dan puyan siam ta ka khan ma niaro in rel thei na nei nam anita a pau self administered zone antia an ming thar official taka an man tanero sang ni le somni okas ni somni khanani township pathuma thenin ma ni in anin opani federal state an nei ti ila adik thokhat mai ome ma se anni po hi sipai lam tang le tanglo an om vele ta zela kan video masalama kan soita PNO pau national organization ania P2 seat ang devading sipai lam tang pol ania anni hian tu na hian an chet vel na pul naya pau khothen khata ve buran khonna sa hle ni nan soi le peka in khata cheng sing thum ral thuam le na tur le an sipai te eile inatan bu fightin khat zer an khon antia mei kha cholkar ni atang khan chutiang chuan ma an lo la to nia soini hetianga che tan lak na hi an self administrative zone 6 na huam chunga ani tin khotina kum som pariat te somthum le panga inkar mi te chu sipai training kalvek turin mingan la nia soi ani boka kum somthum le panga chin chunglam te chuan lo theilovin martial arts anjir nge nge turani antibok ni in khetet media chuan report adon thua soi sipai council in an thua kan su hne niang sian le karen ni state in rina lama karen ni ral tlan te po lo bui pui mi lo turin an campaign na sa hle ni in kan thulak na chuan a soi boka ral tlan lo bui pui tu te chu rem an ni tur thu in an vo sa ani ati helam po hi ma ni nam le nam sipai lama tang le tang lo anin do le phot angai don ni na lang
PNO te le karen ni army te hi an state border lama anin ka fo thina ni NLD hun laya an piber state councilor din muna an hlan kai ta kha sipai council chuan do ta sultin re nga pu in hek chikimin an heka tun din muna case ni thumvel lek soi sakin kum som pakhat chung zel bang zu turin anti der to mai sia a case soi fello ala in tiang ur mai box sia an pu na zong zong an rel fel zo meu chuan adam chung kumina thlin to lo ngei donin an hria ani che kang chu alam hnai ten iwen lama sipai council an king vele ta ni in AFP chona soi vele tatlat mai Nobel Peace Prize dong ve to pisu chi hi tuna hian kum som sari le paruk mi ania sipai council in case an ortir zong zong a hian an duang thana rawan rel sak chuan kum za le somnga lai tan in atang thiani a thi nuwa po athom no chena khung khan ngai mai thei din muna a ding me kani hei hi ro rel na kai lek na rap thak judicial kidnapping ani ti in human rights lama dan thiam tak mai Francois Zimerele Jessica Finel te chuan pisu chi chung te ai o in even working group on arbitrary detention lama an king vele tani pisu chi hi kum som pakhat tan tir tura rel sak ani taphota tuna hian case som pasari zet rel sak tura la mabaka alo bera kum za chuang tang thei din muna ala omani sipai thune na pong lak nu voin thlengin house resin ala ommeka a hrisel na chu ala zia omni in a ukil tenan soibok soikai ta zelila nimina khitit media na soidan chuan state councilor Aung San Suu Kyi le NLD puipa te chunga dot phua chop siama khesan ortir dan tura sipai lamro rel na aput drule ta nge ani oma chumi chungchanga mo phurtu ber te man chhuwa tumin me ni somni le paruk nimin khan meeting an kole ni inan soya meeting an kole ni in khitit media chuan soya an meeting a chuan thuru ka pu chhuwa chan ni thei oma an rin hlel te zinga sarkar na thok promotion mu thei lo te chin state karen ni state le Rakhine state lama mian son te zinga tu te emo an ni an rin ber thu te an soi ni in kan thulak na chuan soyani engpo ni se an vai nan lo rel ho ti chu achianga a pu chhuwa na an man tak don chuan a to pa an tel ve vek ti achiang le thodona ba ka an minga chle don boka an chui chhuwa tak hi arin om chuang lo zo kani sipai thu nei na pong la ka tanga me ni somni le paruk nimin thleng khan civil mi sipai ku tur thi hi mi sing khat le sang thum le zariat le somnga le panga an tling to ni in AAPP chuan soya tuna man tok mek hi sing khat le zariat le pahni an nia heng zinga sang khat le somret le panga te hi chu tang tura an chung thurel sak to te an ni Denmark hi ramte takte e tilovin Myanmar hi an veyaniang mana tan puina suman the chuak teu to a tun nai po khan Myanmar al tan te tan puinan US dollar makta duai thum le nuai ret zat an the chuak le tamaya medang ta na in pek na hi hausak le saklova po ani viu lovaniang kan bharat hi Denmark ram ain alet som sari zetin aram leilung hi azaw zo ka chutiang zonga te atan puina pe chuak tur ni se chuan Myanmar al tan te chom dol na hi chu ne so via vinarin omani hi nimin khan indo na hluar zual na sian state chimlam le karen ni in rina lama refugee camp then khatlo in World Food Program Myanmar palai Mr. Stephen Anderson le Denmark ambassador to Myanmar Mr. Anders Grogat te an vakal to a heng tan puina sum Denmark ina the chu tak te hi ram chung mun ranga tan puina mamo tu ten he na pek an ni ang ati a sipai council po in tan puina pek rem ati ngeyan bei sei thu an soibok ramli in kopte court meeting chu Japan ram khopui Tokyo nei ni in US thu cha laimu ber chu tuntuma Russian invasion ne na inzomin international ram tinten kanzom tlan tur dan le rhaita hi China po hian lo hret hiam tura hril ani ringot maya kan soi thin ang khan kuat din chan ber chu China ral la ka inve nana ni deu bera an agenda hol perpo China in luling tur dan ani tok mai sumdon na le thil danga mason na tiang hi chu apeng dang anima zok ome tuntum kuat meeting a hian pubai denan Taiwan chungchanga China chu warning a pe ati theya kuat member te omna Indo Pacific region huam chunga zalen na te
ram tin te in po ton na tha apoi mo thu te him na apoi mo thu te an ngai poi mo hle reng ti pu Biden na chuan ur takin a soyani karkalta chunga US President Biden an Asia khomola ram ni te atlo a hon fel nu mai ni som ni le panga nimin pia khan North Korea chuan missile test vele tarap maya chu an chang let nge moni don ni a test ni ve khan US le South Korea chuan silai mutak le bom tak a tak vek mangin indo nun chanjir na anan nei ve ngal mai chu an rin na sakhop maya pokiman alo thlir ve nge yanga enge mo ngai tu don ni indo na hian nun na tam takalak ba ka ngong thalawanga maya ti lova chuan hetia in tho sak chiam a hian in kap le pop sela ti teril ruwa om mai ani hi a hloma mian tha thina wangin mi zale somsari lion thi to ni in NUG chuan me ni som ni le panga nimin khan soya Sakaing region Makui region Chin state le Shan state lama hetiang thil thleng hi a om nual ni nan soi sang ni le som ni le pakhat July ni som pakhat khan Sakaing region kani township pa yin yua khwale kongta khodaya chung ho khomi mi som panga chu mun khata aruala tha an ni ti NUG sarkara human rights lama an minister u ong miumi na chuan a soya chumi nuwa July ni som ni le parukatanga som thum le pakhat thleng khan kani township pa yin yua khwa jet chong to chai khwale tong pau khwa te mian that zel boka July thachung chau khan chulama chuan mi somli chuang an thatani sang ni le som ni le pakhat December ni sari khan Sakaing region tho Salinchi township pa dungdo khomi kumsom pali le som pasari inkar mi pali telin mi som chu terrorist nan that le boka te chuan December ni som ni le pali mana kan puan to Christmas present tan ti ni om takin kan ti kha karen ni state Fruso township pa muso khodaya save the children na thok tu mi pani le no pang te po telin mi somri le pakua terrorist council sipaiten motora an hal hlum le boka kumin sang ni le som ni le pani January ni rukhan Chin state chimlam matupi township pa terrorist lam chuan an miman mi som pakhat an that le bok tin February thla khan Sakaing region Minmu township pa Batadain khwa mi pariat a rualin an that le boka Kalimiu township pa mi pathum Makui region Kanko township pa Suibu khwa mi panga an hal hlum le boka March thachung khan Sakaing region Yiu township pa Okphu khwa PDF pathum le civil mi pakhat an vain mi pali hal hlum an ni le boka April thla khan Shan state chimlam Yuangan township pa Peyen tong khomi mi pakua tha an ni le bok tin May thla tun thatir lam khan Sakaing region Yiu township pa Mongdain pin khwa terrorist nan hal hlum ta ruang som ni le pariat zet an char le bokani hetianga aruala mi tha hi human rights palzut na ani satya mai to lova genocide rongkai war crime dik takani awangin sual khoi tu te hian an sual man an mu nge ya ngai thu NUG lam chuan an soi bokani NUG lamen report an don kimri lo te po hi alo omnul mai thai bokani hi ole khati zong kha tun tuma Myanmar ram chanchin langsar zual le thupa chang karan ti chwa the chunia ngai thatu zong zong te in za chuwa kan lo me